Abami ba mbere ibice 18 umurongo wa 30. Abami ba mbere ibice 18 umurongo wa 30. Aravuga ngo Eliya ahera ko abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12 uko umubare w'imiryango ya bene Yakobo ungana, ari wijambo ry'Uwiteka ryagezeho riti Israheli niryo ribaye izina ryawe. Amen. Kadusubiremo kandi mbasabe abantu batuze. Abami ba mbere 18 mirongo 30 na 31. Eliya ahera ko abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12 uko umubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga, ariwe ijambo ry'Uwiteka ryagezeho riti Israheli niryo ribaye izina ryawe. Amen. Nibzigihe gitoya nibihoraho nibigatume uteshuka ureka Imana banidahemuka juyizera sezeranya kwizana nawe ngo mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera wizera. Turashima Imana kuba muri iki gitaramo. Dushimira abayobozi ba Hope Ministry. Imana ibagirire neza guhera kuri perezida wayoboye ndetse n'uwo bakorana bicaranye, umuyobozi wabo mukuru Espoir, natwe twese abayoboke. Imana iduhana umugisha twese. Turabanyamahirwe gutoranwa kuganira ijambo ry'Imana uyu munsi. Nokuri tubishimira Imana ndetse tubakesha namwe. Imana ibagirire neza. Abantu bose bicaye muri iki kibanza, Imana ibagirire neza kandi Imana ibasure mu byanyu n'abanyu mu izina rya Yesu. Bishimiye kuba nari umushumba. Sinamenye niba yambaye ikoti yabaje kumenya iryo nambara. Urabona ko twenda gusa n'abambara nk'amakoti asa. Ariko igibe niryo ryiza kandi niryo rihenze. Twishimiye rero kubana namwe. Tugiye kuganira umwanya mutoya, abantu bishaye benshi barabategereje. Tubaheze umwanya muganire. Imana iduhana umugisha twese. Twahisemo uyu mugoroba kuganira ijambo ry'Imana twahaye umutwe uvuga ngo amahame agenga isengesho rimanura umuriro. Amahame agenga isengesho rimanura umuriro. Amahame agenga isengesho rimanura umuriro. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amahame agenga isengesho rimanura umuriro. Imbere yacu hari cyanditswe kirimo kuvugwamo abantu batari bakeya, aho barimo basa naho baburana, ariko baburana mu izina ry'Imana. Bamwe bati Imana niyo yacu kandi Imana yacu niyo nkuru, abandi bati Imana yacu twizera niyo Mana ishobora. Umwanzuro w'urwo rubanza, umwanzuro w'ayo magambo, umwanzuro w'ibyo biganiro, bagirana inama ivuga ngo tuje ku musozi w'i Karumeli, Imana iri busubirisha umuriro aba ariyo twizera. Haleluya. Imana iri busubirisha umuriro niyo Mana nyakuri. Bagezeyo, formule yaratangiye kandi iki cigwa kitwereka ko abari benshi bari mu ruhande rwa Bayali. Benshi bari mu ruhande rwa Bayali. Niki twiga nuko muri iyi si abatizera
paraporo y'abize, nuko abavugisha ukuri muri iyi si aribo bakeya paraporo y'ababeshi, nuko abakristo aribo bakeya paraporo y'abapagani, nuko abashumba b'ukuri aribo bakeya paraporo y'abashumba b'abanyabinyoma, nuko abayumbe ba vrai original nibo bakeya paraporo y'amapirate, abaririmbyi beza nibo bakeya. Bayari yari ifite abafana ku rwego ushobora gutekereza ko ari ukuri, ariko kandi ushobora no kwiga ko la majorité n'est pas la majorité nécessairement. Ushobora gutekereza ko ubwinshi aribwo busobanuye ko ukuri kuri ico kibanza, ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo benshi bashobora kuba bari mu ruhande rumwe, ariko umwe uri mu ruhande rw'Imana nibo benshi kandi nibo baganje. Eliya aravuga ati mwebwe kubera ko muri benshi muhanze, nimubanze rero mutakambira Imana yanyu. Barahamagara, yewe Bayari, turakwinginze udutabare utwoherereza umuriro. Bayari ntiyumva, ugeze ubwo koze Imana yababwiye ati birashoboka ko Imana yanyu izinduka kandi ahwiri shobora kubita hayibumva, mugerageze murebe izindi strategy. Baragerageza ntibizakunda, bagera ubwo batangira kwigirira nabi mu rwego rwo gushaka igisubizo cy'ikibazo bari bafite, ariko la finalité nuko nta gisubizo bigeze babona. Batahanye amaraso avirirana, batahanye isoni. Umugaragu w'Imana arahaguruka aravuga ati kananje niyambaza Uwiteka. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Ngaye rero amahame twahisemo mu minota mikeya duheze umushumba tuganiriye. Ihame rya mbere Bibiliya yavuze ngo Eliya ageze mu mugoroba igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba. Ijambo rya mbere ngo yakoze ngo yarabahamagara ababwira ngo ni munyege. Ihame rya mbere rigenga isengesho rimana umuriro ni ukubaho ubuzima bw'ubumwe, kugira ubumwe, l'unité. L'union fait la force. Haleluya. Amen. Turi kumwe yeme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aravuga ngo nuko nimunyegere, nimumbe hafi, nimuze tubane, ntimunje kure, nimureke kunyumva, nimureke ngo nimuze munyegere. Ihame rya mbere ni ukuba ubuzima bw'abantu bahuje. Yes. Bwana sifiwe. Amina. Mu bitose harawe ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yitegereje ubumwe bw'abo bantu benda kubaka umunara w'Ibabeli, ngo itinyishwa nuko bazogera kuco benda kugeraho kandi kiri muri sense negative, ngo ihera ko inyuranye indimi zabo kugira ngo ico bari bagamije kibabashe kukigeraho. Kubera iki? Imana yarebye imbaraga bari bafite kubera ubumwe, ibona ubumwe nubwo buri muri sense negative bwushanye n'Imana byanga byakunda bazokigeraho. Bituma Imana itekereza ikindi yokora kugira ngo ico benda gushaka tikigegweho. Ubumwe nubwo bwo buri muri sense
negative butanga solution, butanga igisubizo. Imana izi imbaraga z'ubumwe. Abo mwisi bazi imbaraga z'ubumwe. Nta muntu numwe wihagije muri inosi, buri muntu wese ategereje mugenzi we. Umugabo ategereje umugore, umugore ategereje umugabo, ababyeyi bategereje abana, abana bategereje ababyeyi. Itorero rikeneye abakristo, rikeneye n'abashumba. Nico gituma imiryango yacu igomba kuba imwe, amoko yacu agomba guhuza. Nibyo wanatekereza ye, ushobora no gutekereza ko igihugu cihagije, ariko igihugu cihagije l'Union africaine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, EAC, OIA, ibintu byose byashatse kugira ngo bumwe. Kubera iki? L'Union fait la force, n'Imana izubumwe. Ubwoko bw'Imana, Imana ikeneye ko itorero ry'Efeso, Bibiliya iravuga ngo Imana impamvu yari haye ikuzo ngo yari ishingiye ku bumwe bagiraga, ubumwe bw'abizera, ngo Imana yarabukundaga ngo heza itorero ry'Efeso ikuzo, ubumwe. Bose bari hamwe, Imana irabareba. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 43 gukomeza kuri 47, Bibiliya ivuga ngo kubera impamvu yuko ngo bari hamwe ngo Uwiteka agahora bareba bakizwa. Niba dukeneye ko imiryango yacu yiyongera, niba dukeneye ko itorero ryacu ryiyongera, dukomeze tugire ubumwe. Ni turufu, ni jokeri ituma abana b'Imana bakomeza kwiyongera. Ni munyege. Eliya aravuga ngo ni munyege. Bari basanti bese bariya basize ntabwo basize ahubwo n'umwuka w'Imana wuzuye. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ubumwe bw'itorero bwagiye, bashumba ubumwe bwagiye, bakristo ubumwe bwagiye. Ari ijambo ry'Imana rivuga ngo mu Bikorinto ngo bari baravuze ngo twebwe turaba Paulo, abandi bati twebwe turaba Kefa, abandi twebwe turaba Apolo, twebwe ibyo byanyu ntutubase. Ariko Paulo yaciye urubanza aravuga ngo twese uko tumeze, hoba harabaye wabibye, horabaye wagize gute, ariko twese turaba Kristo umwami n'umwe. Amen. Hallelujah. Ubumwe bw'abizera bwagiye, ubumwe bw'abayumbe bwagiye, ubumwe bw'imiryango bwagiye. Abantu bose bafite Kayini wo mwabo, udashobora kunezezwa n'ibyo Abeli yakoze. Uri torero rifite Kayini wabo, iyo bavuze ngo nibatanga inyubako, we aza gusa ari muri sense negative. Igihe cyose bavuze ngo bagiye gufasha umupfakazi, azavuga ko hari uwundi wibagiwe kugira ngo n'uwari uteganyijwe gukorwa ntafashwe, kugira ngo yiyongereze gusa kugira ngo adeze akaduruvaye. Ubumwe, limite, Imana iradushaka mu bumwe. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Imana ni imwe, n'umwana n'umwuka wera. Imana ifite unite. Abana b'Imana dukwiye kuba bamwe. Itorero rikwiye kuba rimwe. Abizera dukwiye kugwanya umwanzi n'umwe, ni Satani. Uwo twizera ni Kristo umwana w'Imana. Ariko Satani yakeneye gucanganyikisha abantu no kubatsinda. Azabwira pasiteri wungirije ngo revera yarakuryamiye. Azabwira revera titire ngo uwo muntu wahweze inshingano ejo azogukura he aje he. Itorero ni rimwe, umwami n'umwe, ni Kristo umwana w'Imana. Iyo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eliya avuga iki? Aravuga ngo ni munyege. Hame rya mbere ryo manura umuriro nuko abantu bo banza bagahuza. Nta gihe na kimwe umuriro uzomanuka. Nta gicaniro cyawe kizaka niba hari abantu bitse umutima washize muri blacklist, washize muri miliyo pack. Izuba ntiriza ryaka mwabo, uzusenga amasengesho ngo imvura ntikazigwa mu mirima yabo. Nukuri. Hari amaso aza kwereka ko hari abantu izuba ridakwiye, imirasire y'izuba idakwiye kwinjira mu idirisha ry'icumba cyabo. Azore gusa mu mwijima, ibinyegere biza bitonda nk'abantu kaho. Ariko Uwiteka yinjira mu buzima bwawe akwigisha ubumwe mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hame rya mbere ni ubumwe. Hame rya kabiri. Hame rya kabiri rimanura umuriro. Nugusubiza Uwiteka umwanya mu mutima wawe. Gusubiza Uwiteka umwanya mu mutima wawe. Dieu a sa place. Imana mu mwanya wawe.
l'exercice de ta vie christocentrique Yesu Kristo umwana w'Imana ushamikiye kuki ubuzima bwawe buri kole kuki biravuga ngo urwo ruzabibu niwe natwe turi amashami dufashe kuri we il est le tige nous sommes les feuilles turi attaché kuri umwami Yesu Kristo umwana w'Imana. Bwana sifeza Yesu niki mu buzima bwawe umwami Yesu niki mu buzima bwawe ubuzima bwawe uzumva Yesu akina yihe nimero mu mutima wawe ubuzima bwawe uzumva Yesu aba mu yihe ameze guti niwe giti nawe urishami umushamikiyeho cyangwa ufite ikindi nawe ushamikiyeho ariko Yesu il n'est pas les numéros 6 il n'est pas le christocentrique de ta vie dans ton cœur hari ikindi washizemo umwami Yesu aje mu mutima wawe bati mubanze musambure kino gicaniro tubanze twubaka igisaniro cy'Uwiteka. Bwana zifiwe usana igicaniro cy'Uwiteka gusubira umwanya hari igihe umuntu azagura amayinite manyagiciro hari igihe umuntu azagura amayinite afite umuriro afite na telefone ya smart cyangwa iPhone ukaba uri mu Burundi kimwe n'abandi ariko ugasanga nta network message ko ziraza zikereje paraporo y'abandi abandi bamenya amakuru kuragenda aho bavuye so gusubiza umwanya wawe nukuja mu kibanza network message ishikiri mu mwanya wayo ushobora kubukerererwa mu bisubizo ushobora kubukerererwa le message que tu avais voulu à l'air tizihagera kubera iki igicaniro cawe cavuye mu mwanya wacu network timeze neza. Bwana sifiwe sana. Imana irashaka kwisubiza umwanya wawe kera ukicizera uri muri moto wa kwanza wundi uzaba ni moto wa kwanza ubuzima bwawe bwose bwadepandaga na Yesu ubyutse ni Yesu ugiye kurya ni Yesu ugiye kuryama ni Yesu winjiye mu modoka ni Yesu uyivuyemo ni Yesu ugiye kwa tayeri ni Yesu uri muri gym ni Yesu uri ahantu hose ni Yesu mais pour le moment ono yuko umaze kumenyera iby'Imana Yesu waramwimuye washizemo experience y'izuzi tukiririmba wasenze tukibwiriza wateguye kubera ko ono de l'experience usigaye ukora ibintu zose par experience ariko Kristo yavuye mu buzima bwawe. Hari igihe Satani yinjira ubuzima bw'umuntu akakubwira ngo wowe umaze kuba umusitari uremewe nta mpamvu yo gutegura ugenda ubarerege nushaka kubaheza ibiporo wateguye ndi wasenze rien ariko Uwiteka ashaka ngo usubire mu mwanya wawe. Bwana sifiwe sana. Bwana Yesu nasifiwe sana. Subira mu mwanya wawe subira ku muriro impamvu isazi zazitumbuka ku buzima bwawe nuko hari inyanja yitwa ngo ni inyanja y'umunyu abazi ibintu bya geography inyanja y'umunyu abantu bose bavuga bafite amatemanyaje bamaze kuyigeramo nta musundu ubamo nta bikari biza bijagatamo nta za rucamano buno busimba bwose tagasimba kaza kajajata mu nyanja y'umunyu kandi biravuga ngo nous sommes le sel turumunyu wiki isi testi inkono zitandukanye hari inkono zuzuye kandi zitegereje umunyu wawe kugira ngo zibashe kuryoha inkono zuzuye mwisi zitegereje umunyu wawe muri iyo nyanja nta busimba buzapfa kugiramo abantu bose bafite umunyu muri bo bafite igicane bafite umuriro wawe buriya nta dusimba nta mapepo nta busambanye nta miryango y'abazimu izikomanga ku buzima bwiwe yishiye mu muriro ni fire umuriro w'Imana uhora waka ku gicaniro mu izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Uyu munsi ndifuza ko ubuzima bwawe busubiza Kristo umwanya we mu mutima wawe. Mutima wawe Yesu arawukeneye. Inangwino akurami zawe byose arabishoye nutinye suiteguye kuba
kugurani ibyawe byose arabishoboye. subiza uwiteka igicaniro, subiza uwiteka umwanya we, mutima wawe utanga ituro Kristo awujere. Dieu a besoin de contrôler ta vie. Imana irashaka kujera ubuzima bwawe, Imana irashaka gufata ubuzima bwawe au contrôle. Lala lamuka, wewe wanze n'ijwi ry'Imana ukaruka buri bitotsi. Uzugira ngo impamvu wabuze ibitotsi wahaza utarwaye utagwaje umugore niki? Imana iragukumbuye mu rukerera gusenga, yarakubuze iraruka ibuza ibitotsi, uraruha ntiwatekereza icyo Imana yayi gushaka, uramangamanga uri connect. Bwana sifeza. Haleluya. Imana yakumbuye umuntu mu masengesho, aza buri bututsi saa 9 z'ijoro atarwaye atahombye bamwishuye kashapa imeze neza, YouTube imeze neza, nta kintu na kimwe kitagenda kubera iki Imana yaragukumbuye mu masengesho, ikubuza ibitotsi, tiwapura conscience, uguma kwiconnecta gusa. Ariko ntabwo wari wishuye kubw'impamvu ya WhatsApp, wari wishuye kubwa WhatsApp y'ijuru ngo wiconnecte n'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wowe umaze iminsi uri mu kwirirwa utariye kandi ndiwumva inzara, ukazumva nta nzara ufite kandi wabwiriwe kubera iki? Imana iragukumbuye mu mafungo, irashaka kukwereka ko hari igihe wobwirirwa kandi utapanza amafungo, kandi ukakomeza ukadandaza, ukaguma ugasona, ukaba tayeri, ukavunja, ugahwera kandi ntugire inzara kubera iki? Iragukumbuye mu mafungo. Waranze umeze nka Yona, Uwiteka yagutumye Ninewi ujita rushishi. Buri muntu wese afite tarushishi yiwe, buri muntu wese afite Ninewi ni ikibanza cyose wohagararamo hanyuma ugatanga igisubizo cy'abariko barira. Mvuge ngo amen. Amen. Bwana sifeza. Haleluya. Bwana Yesu sifeza. Soza bishop, akantu nibajije, uyu mugabo witwa Yona, Imana yari yamutoye nk'umugabo imutuma kuja kumucira urubanza, ngo Imana imuheza inzoga uje kuncira urubanza, ngo amara arayicikana agira ngo azokizanwa nayo. Imana yo guheza akabindi k'inzoga ikagutuma kuja kwicira urubanza ukagacikana, ukagira ngo iyo nyanja izokwakira, kuko iyo nyanja nayo ni iyayo. Uzikora abantu bacikanya akabindi k'inzoga k'Imana bameze nka Yona, none wategereje gusa uzogira amahoro. Wowe Imana yagutumye gusengera kwa Nyambegwa uranga, baroha basobanura amandiko, baravuga ngo muzogereyo, baroha baragutuma, uraruhura birota uranga. None umwana yarwaye ngugiye guhamagara Makari araryamye saa 9, upasite ngo usengera bakureke. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Tuzamurire Imana amaboko kwanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Zamani mjini mwa Yerusalemu Waisraeli waliabudu wakistona na tuzamurire Imana amaboko. Samaha. Imana iragushaka. Wowe Imana yatumye urota. Uri mu kurambura gutya Bibiliya ugamuvuga ngo uje gusenga, wahura n'umuntu ngo ntugisenga, warota ntugisenga, ikintu cyose warambura Bibiliya wagira ngo urambure mu Bakorinto ukamusangaho gusenga, warambura muri Yakobo, erega nabo bari abantu nkatwe, Eliya yarasenze tuheruka. Iyo ni appel téléphonique spirituel, l'appel téléphonique spirituel est en train de téléphoner, umuriro ni furu, les unités est fou, bintu zose biruzuye kugira ngo biguhamagare witabe ijwi ry'Uwiteka. Iyo. Kurashikana kabindi k'inzoga ka Yesu. Yona. Kandi kicanditswe n'inkicabayumbe. Cyanditswe n'icyacuka nabitagara. So tuvuze ku cya mu gatatu, Imana ngo iravuze ngo mugire utyo. Mugire igiterane. Ngurumva utuzokora inama. Inama yararangiye, iyo ni communique y'Imana nta nama.
muzi ko inama mu ijuru ibaheze raporo yo kugenderaho namwe musuye mu igorore Imana muyishire ku murongo papa ton rapport n'est pas complet on te corrige avec une bic rouge mani bafashe Yes,